Kua tai atu te tūpāpaku o Georgina Baia o te Ātiawa, Ngāti Mutunga, Ngāti Raukawa me Ngāti Porou ki te marae o Pipitea i te whanganui a Tara. Hei poroporo aki, mā te hunga i aroha nui nei ki aia. I mate a Baia, te kahika tāhine tuatahi o te ao, inanahi, ono te kaumārima o na tau, i tētahi mate kua roa nei e ngau ana i aia. Kei te marae o Pipitea, tā tātou manu ka e wa tōranga pū a te o Kiwa McLean. Nō reira te o Kiwa e hoa, heha ngā kōrero hou o te wā mo tēnei tangihana. Nō roto tonu i te hawhe haora ka mahu ake nei skori, hiki nā tua i te tūpāpaku o Georgina Baia i tēnei marae ona o Pipitea ki te whare tūpāpaku. E rua haora ana he tōna tinana e takoto tiraha ana i konei, hei mihi, hei tangi, hei poroporo aki ma te hunga i whakaeke mai ki runga ki aia. Heoi anō kia hoki kōmuri atu rā tātou ki te ara i parahia e Baia mō te rāngai takatāpui mo te rāngai a niwaniwa i nā hoki rā ko ia te whakaawe kāpara o tērā hapori. Anei rā te pūrongo a Tāroe Black. Ko te raukura o tōna iwi tāna i maukaha nei ki te pāremata. Hei ka āwhiro a Georgina Baia. This was the stallion that became a gelding and now she's a mare. I suppose I do have to say that I've now found myself to be a member. And I whānau mai ia ki te inua o George Bertrand, e nari i ona tau rua te kau i whakawahine hia ia i tōna āhua. I feel that I am now complete, the way I have always wanted to be. I rono nui hoki ia ki nā karapū takatāpui o Pōneke, wai hoki he kuini o te pō i nā tau waru te kau. I mahi hoki ia hei kairau. I learned my life skills here. Mai nā tiriti ki nā whare tapere. Captain Hook and Peter Pan! I nā kau nui a Baia ki nā mahi whakaari. No te tau iwa te kau mārima ka para ia i te ao Torangapū. Ka riro i aia te tūrana koromatua mo te taone o Taratahi i roto o Wairarapa. The gender thing should not be the issue. It comes back to the fact that you've got to be someone who can deliver the goods. Ka hipa te whātau. Ka eke i aia tētahi kara matamata no hei mema mo te pāremata i roto i te pāti reipa. Nāna i waha i nā take whakahau tana kairau me te kawenata mārena takatāpui. From a takatāpui perspective, someone who was also very clear that her identity was a gift from our tupuna. How dare you use the cloak of Christianity when you are imparting to your children prejudice, discrimination. I te tau rua mano te kau mā whā ka whakapuapua anō ia ki nā mahi Torangapū. She's a person who's very articulate, very well respected right around the country. Nā te hōtaka o marae tēnei pūrono motu hake mōna i pānia ki notia ki te mate tākihi. It's a big challenge and it's something I simply can't control and I hate that. Ai tū motu hake ia ki te uniana o Oxford I Inarani. Very fortunate New Zealander. I couldn't be more proud of my country. Ka ora tonu te o haki a Baia mō rātou e wawatatiana. Tāroe Black, te karere.